Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ka Additional District Magistrate jong ka Amlarem Civil Subdivision ka kong JU Kharpuri ka lahap ban penjari no daga section Iway Saw CRPC ban mana ya ka jingye lumpat ba ka shnong jarany bat ban khangla ya ka jing penlong jingye ki da ki pait ba jong ka ni ka shnong haga khan nyu tarik bana risau arjar arpo ki pait ba nong shnong jong ka shnong jarany kilami sha surak daga bara ya ki plakat ban persya ya ka jingthung acting wahe shnong dau daloi jong ka elaka amwi uma jemwel perto daga bakano ru bau daloi ula shule jubor klem ga jingmun jor jong pait ba hagani ga sngi la sakhi da ki spangut ki pait ba ki balaya tur sha yau jarany ban persya bat pun pulom ru ya ga jingthmu ban ple ya ga yau jarany ka baha pa po ga jing pait jong ga amwi arlengdo nakaliang jong ga ADM jong ga Amlarem Civil Subdivision kala khangno ya ga yau tad hado ba ga Jaintia Hills Autonomous District Council kan da penbek ya ka kamshnong jong ga shnong jarany Ini tak boleh jadi kejinjia dengan berbagai perkara. Di mana adukat ni, wah tak boleh jadi adukat bor, wah nak dekat jalan. Ada yang gini, yang jalan mesti pernah jadi dah. Buat keciti ujung tengah lomban, komplain percaya dengan tawa juga yang. Kan wanita dah, idola baca kemat hasil kawan tu. Kan waktu dah percaya ni. Yung demi ini bukan mendung gram ni dengan telefon jaga SO ada edal dengan itu ini kita kenalan tipe ni demi kita kecil kondem mengalat percaya sam udah loy buat pasar kunti urai macamnya apa dia kata dah oh ya gini kan senang kan tahu tu yo hijing tahu ke citir ko ni asio ang man pun guna depan ke parang di sini. Yang terbuka ada flight core, macam di sini tahu macam apa ada ini. Wajib pemani kita ke last meeting lah, kamu pun tahu kita. Tahu kita kau ada yang parang macam nau di sini. Ni kita ke dalam aja kemat wanga segasil kamu dapat kamu dapat juga langsung kita. Teman apa ya macam masih kasil. Dia ni terdekat beras kalau jujur lah mentah kata ngasemen ngam jula burung itu ngam jula ya semen ngam kata tahu buka dengan tengah ngam itu ngam hiu yo ben yo ko yo rat yo ban yo dia yo rit yo kra kan ngam te betul kamu no sudah dulu tok di bentar aku mulai baik dari itu mulai selesai juga Juman itu kan juman ini yang bahan untuk lebor, jadi untuk lebor, sama juga SDO lekut ke esnya banjir naik di membara COVID-19 dengan yang terus nolak mentah gitu tahu kita, jadi ada DPK itu tersemit kejaga SDO leklam cici kan, gajinya kalau ini terlebih mana, ini kita gajinya pelang be. Ngam kuat aja tu, ikan ram huri hura, kuat ayo lai baik dari ti kerja kamu cuman kamu ada baju si, kita orang tu dengan lain aja cuman, ngari terang sedang buat ini, lepas berkat je ada kan dalam ini jam, open club semua yang sama. Hejingnya tahu ni berkelan yang situasi kecil atau besar, besok tenang. Awak dekat di jauh di dalam sangat. Teman enggak kamu kembor, kamu lebor, kamu jurat, enggak tentu. Nama nak kata, nama. Kalau terkait kamu, kamu sudah nongkrong besar. Wana yang kita kinong yalam ngorim yang kiman ilam pediang ilam irai iban wang kita tekti juga tekti buat kok tekti juga watang juga hanya cenong ilam sa ngasnya jadi kita dua
pok yang kang di sen apa mana yang kita apply ke phone macam pada loy tu saya biar pertama yang menu manipulasi akan gurai na ke office yang kasih konsil na ke administrative officer ke wajib sen apa ke citi dia CME ke loy atau tu saja orang dia i senyap digit acting kat sana tak wa mujok di gerai yang sarkar komando dorba te inga dah yang dengan jaja tahden tak setia atau ya poi ke cici dah wa tikna te wa da ong kat kam mani te kat ki wa da kut ke por kra kam ki kat senong man kam ta phak gi bai yang ga office wa tung hat senong le tung acting hat senong ngarap hal citi kakam geni ke citi ujor pada warna geni ke cinong jaran kam le phaung yang ada cimpia oi ke tengah kam dapat ki baca kini ki rangba cinong urip jadi halo kata kata di sana wadi kan cinong yang lebih kebiang ini wah yo clear sam ada ente dari pelai ya orang ke cintung yang ki kam ke cinong nga ne liang yang akan berdoa dia kata mana yang ngam berloy ngam yang no kat kam ko section ko kate kat kam ko ni kate tengah phak yang kete cita cekin ka face te hadin eta bende bersih yang bende ya hadin eta phak yang ko ko na kate sini hai ki ko mandi ko ting jet wa hat snow le ni thuk akim hat snow tok le dau ha demi kete di kom den kam ni tahun dengan ada cimpia ya. Mungkin yo ben yo fo yo rat di kita senang jalan. Buat orang buat senang jalan. Dia cem cau mar. Yang asli. Amna. Cuai cem mau punya kat am di kita. Ya kakam ko kakam dan ikut. Ada orang ikut nah. Ada orang siapa. Pada itu yang tahu yang ni. Kita citi apa itu. Executive chẳng rồi em lăng đó giết và đua ski lăng đó được giết rồi cái đồng bạc nó lên đấy không gặp thì cái tầng là chi Ki daw ki percaya pi do muro thung acting no và thung acting mukut ya mukut teman ke headquarter ke ya office kat kami ya mana ni kuat teman kami teman ya kan gua ndak tahu ini dia nanti ya kuda yaki dari ada yang mana nado yang ditegi nado yang ginang ujor kam jo meliang yang cha ujor kam clear pasna nga de be te tim pediang dia te ke citi gua pediang dia memphang report ko koman memphang sana dengar pemana gitu tinggi yang percaya daman gitu adin menete ada berita daman gitu dia cuma berkat. Dah hadir ni kita katam tinggalan itu ni jam, cak we lang boleh. Ya, wakman ni kita lah dia ke sana audisi. Audisi di sana, bawasnya apa? Dan cak ni penman di sini kau akan. Fikran yang way arno kahit ke hani pi iman kalau yin kelak ni betul
Karena kami kata anak kau sekarang district council lama kita baik macam ni. Problem kami yang snow kami ini administration. Yang bisi orang. Dengan orang ni kan, sebentar ni dengan impose section 144, baru kita tangkai dengan kau dengan kakam dan macam apa yang kita cakap. Kami nak untuk kita ni kembali, orang ini kan ni kita ni. Mau fikir nak ayah nak kerja apa? Ngang timut ngang tip na iba kini diberi objek. Aki ada kerja apa? Sama people punya long ang slow study slow lang ang dito. Kaya bang ano ito ata people punya lang ang dito. Ito report ko ay doon dito. Dili ko mo. Or ito ay na. Ya dante. Kaya ang tip na district council. Daloy ni badan mo swimming pool. Pilipidan ni ayaw na ko swimming pool. Kapenting kami ang maglino. Ini dapat mitra menanjib begitu ke lembar yang kami sebut pimpinan. Ayaw lili ka dito, ayaw lili ka. Nakakry na din sa kami ayaw. Ang nakabita kami sa kung match ng Kamde so to sim sim dale itu di sini akram ko de gene dong asma benle tung berim sya wat segat ka sya mar perlu ni sa kamram jong na kanita ba ka de kamram ka district council ka na kanti ka kamram ya na kanti ka yung ngan pangan clear ng remutan bangan tang kayo ng tik nomor bakon kajing ya ayu ka ting gibrim dan pala kami ke jempol mah saya kini so ada parliamentar kami kayo kini penyak tumulong saya pinsa target executive committee udah lay kita baru kan nyelak kita baru kan na impose ang section 144 di nang ta pada min saya pada hadir kami pada pada meeting itu Pediang ya ka ka baga SDO amlarem kala sim ya kana karai pada tak yang ikum ki pai ba bagin ya dai no sayeng sala ki jong ki sam ki jongi namar ba katkum kana ngapor ka amta amsa ban ya lumpai ba te hawat ngirung is ngatu namar kana kapor ka ba andre ngimban se da ka jing sngau kya ka bajur namar ba ka jing le don bor jong uno dolai hawat kana ka kamde ka kam ka ban poi sadu kana ka bagin yami pai ba kadau galong namar ba udoloi sim khia ban pun bek ya kana ka kam hawat udoloi ulapha ya ka sithi sangi kum ka chnong bangin jit ya uru acting wa snong namar ka bo kapor jong do wa snong barim kalakun nangta kum ka chnong kaise komiti kala sim ya ka rai rangkat bat ku pai ba snong ngila rai bat ngila pha ya ka jing ka rai jong ka chnong chao doloi hakajuk kapor ngil airu ka jing pentip saka district council administrative officer hanrei kat bangin ang up ya ka rai na ka district council bat udoloi penban haka arpunyo tarik jom nai August arajar arpeo ami taryang ulawan penban ban pan ya ka sabisnong hangta upai ba nong sosnong la kendit habangi ka ngidang ap ya ka rai na ka district council ka ga baga executive committee kala dep ai pemban ami taryang ulapan ya ka sabisnong Wa ta mitra ya. ami taryang ubde acting wa snong ubakam ba ubde acting wa snong Andre hi kum ki ba snong halo bangil yo ya kana kajing tip hi persa jur ya kana kajing kam jong u ba la thung ya u kum acting wa snong kumta ngimtip hae bala thung ya u namar ya kana ka kam som lale hapo snong ngimtip sa la thung ya u ni thrai ba kana gade kajing le shop udoloi batu ngiyok jing tip ru ba ya kana ka kam hadin doloi ula thung acting ya wa hnong ya acting wa hnong ha ka hnong moput nang ta ngi kum ka hnong ila lum biang ya ka executive committee bat ngila thok biang sya ka administrative officer bangi kum ka hnong ngi percha jur ya ami taryang kum acting wa hnong kane ka jing mi pai ba jongi ka dei na ka menta ka kam hnong amdei nang menta kane ka yo Okay. hakajing sisya udoloi udai banpet ya kayo ya ka snong tengu ngi kum ka snong
Ngidama na udolay ba uday ban bisar. Ya kena ke ga jing jong ka sinong. Hakijing sa uday ban pembek chua ya kena ke jing jong ka sinong. Teka ga jing tumu jong haba umpat la pembek ya kena ke jing jong ka sinong. Usim pemban ya ka ban play ya ka yo. Ngimtip ga jing yo yang hang ta. Tengi kum ka sinong. Namar bangi persa ba kena ke damdon kena ke jing kenrum keram ko sinong ko tau. Hakijing jade bat kena ke kam sinong acting wa sinong. Tengi persa jur ya kene. Ni persa jur ya kene. Ba udoloi uday ban penbit no kloi ya kene ke kam bat ka district council ka ban simkhia. Ya ban penbit no ya kene ke kam. Lam kum ta ngi kum ko bai ba sinong. Nang ne sakhamat ngin tur bat nang ne ngin salek hiru sadu sa district council. Ban lek mi sete ban dawa ya ka hok jong pai ba. Kajing ide ba ki yong ngim don ji persa. Namar ka jing mi jong ngi hang ne kalong ba habai ya ka kam sinong. Upai ba dang don ka jingdum ka jing auri aura ka jing kurmar. Nama kata kadau ni persa ya kena ka jing le don boru udoloi ban pli ya ka yo. Nginom sa ba un pli tat hadu banda pendek penbet syua ya kena ka kam sinong kam thau. Ka hajing dai ba tu hukum jong ka council ban khang ya tu yo ka ba pi ong ba dai ka yo covid ka pidai pudan ban ong lor tu. Ya ka tu ka special officer kala ai ka jing tho sangi ba pidai ban khang ya ka tu ka yo. Tengi kum ki pai ba sinong ngilalek ya kenduk bat ka special officer. Ngilalek kenduk bat ka ngilai ya thu bat ka ba kane kam de ka sinong kam de ka yo jongno kane ka de ka yo covid. Ka balong tang sipor ka yo relief na ka mentau pai ba namar bo yo haduk mentah haduk kene ka singi. Te kat bampot yo ya kane ka yo nginang pelong ya ka yo covid hang te. Persia, jangan nama, Wasuki, nama pada, ni Persia, jangan nama, Wasuki, nama pada, unang tambor, yang unang, unang tambor, yang unang, unang tambor, yang unang, unang tambor. Islam, serang jalan, lebih serang, Islam, serang jalan. Baik syok skor kini ke jingkut mana? Kini kedai ko order bawan na i madam SDO. Ko order kalau kumne mangangala iyo i ke jing pentip lengba u executive magistrate bagala bandon ka jingkul mar hasnong jaran halor ke isu ban play ya kene ka yo berim ta nakata daw i SDO civil ila sngo ba ai kene ka order ke number 1 la mana yaki breu banjalum san lani pelat ya kesangut kena kun cekah hapo jaran la pentrikam ka madam ya kene ka 144 segawai pat Nabentak kita jong kini ke jingkul mar halor kini ke jingplay jong ke yo i madam SDO ila ai ke order ban khang ya kini ke yo berim hadu ndala ban penbat ya kini daka JHADC. Lagi kerpa je pi ki nong song baro ba pin le thai no si yang jong pi kumbang la batai pindu benne kene kedai ke por covid kamdai ba ke por bagin yalum yalang gumne claim social distance tasngau bha mentahi le thai no siki chalo jong yang jong pi kuble sibon